Srbi i hrišćanstvo. Pitanje pokrštavanja Srba je složeno i usled oskudice istorijskih izvora teško za izučavanje. Prve podrobnije vesti o pokrštavanju Srba dolaze ispod pera vizantijskog cara Konstantina Porfirogenita. Car beleži da je Iraklije, pošto je Srbe naselio u Dalmaciji, odlučio da ih pokrsti tako što je naredio da sveštenici iz Rima obave taj zadatak. Crkveni velikodostojnici tada su pokrstili Srbe i, kako car izričito kaže, dobro ih poučili hrišćanskom obredu. U to vreme, dakle pre 638. godine, Iraklija je u dobrim odnosima sa rimskim papom Honorijem. Posle ove godine pa do Iraklijeve smrti 641. godine ti odnosi su bili veoma loši, pa tako i realnost Porfirogenitovog izlaganja o krštenju Srba dobija na težini, budući da se zna da su se oni konačno naselili južno od Save i Dunava oko 634. godine. U to vreme hrišćanska crkva je, mada podeljena na 5 patrijaršija, rimsku, carigradsku, antiohijsku, jerusalimsku i aleksandrijsku, bila jedinstvena. S druge strane, i crkvene nadležnosti između patrijaršija određivale su i prostor za koji su bile zadužene. U crkveno-pravnom smislu, teritorije zapadno od granica Trakije potpadale su pod Rim. Otuda je i očekivano da Iraklije taj zadatak pokrštavanja Srba prepusti rimskim sveštenicima. Na koji način je to pokrštavanje izvršeno i u kojoj meri se proširilo među Srbima, gotovo je nemoguće reći. Anonimni barski sveštenik je oko 1150. godine sastavio jedan letopis koji je veličao starinu i značaj dukljanskih vladara. U tom spisu, koji je za vreme ranog srednjeg veka veoma nepouzdan i napisan pre svega na osnovu tradicije i narodnih predanja, zabeleženo je da su prvi vladari Srba bili pagani koji nisu proganjali hrišćane, a da je potom usledilo razdoblje vladavine 4 rđava kralja, koji su otpočeli progone hrišćana. Maglovita predanja koja je zapisao pop Dukljanin navode na pomisao da se hrišćansko učenje među Srbima nije razvilo. Zaista, arheološka istraživanja ne pokazuju ni jedan crkveni objekat na prostoru tadašnje Srbije koji bi mogao sa sigurnošću da bude datiran u razdoblje 7. ili 8. veka. Međutim, trebalo bi voditi računa da je u to vreme pitanje pokrštavanja uvek bilo čin političke, a ne ideološke odluke. Suština hrišćanskog učenja u ranom srednjem veku zasnivala se na primanju i prihvatanju hijerarhije hrišćanskih vladara i božanskog poretka.
Vizantijski car, kao gospodar svih hrišćana, imao je pravo carske milosti da postavlja vladare drugim narodima. Da bi to mogao da čini na način koji je jedini bio legitiman, a koji je proishodio iz hrišćanskog učenja o prirodi vlasti, ti narodi su također morali da pripadaju hrišćanskom svetu. Svakako, ovo se najpre odnosilo na vladarsku porodicu tog naroda. S druge strane, da bi se načelo hrišćanskog koncepta vladarskog dostojanstva ukorenilo, sam vladar tog naroda trebalo je da nastavi da širi veru prema ostalim društvenim slojevima stanovništva, odnosno saplemenicima. Bio je to dug put koji je često bio prekidan i usporavan u zavisnosti od političkih okolnosti. Presudnu ulogu u širenju hrišćanstva među Srbima tokom prva 2 stoljeća po naseljavanju svakako su morali imati dalmatinski gradovi u kojima je postojala netaknuta crkvena organizacija. Split, Dubrovnik i Kotor imali su značajnu ulogu. Već sredinom 7. veka izvesni Jovan Ravenjanin obavljao je misionarsku dužnost u središnjoj Dalmaciji, organizujući Splitsku crkvu i šireći crkveni uticaj na okolne Slovene. Već oko 680. godine Papa Agaton pominje da mnogi episkopi služe i među Slovenima. Nije poznato na koje se Slovene ovo tačno odnosi, ali najverovatnije upravo na one koji su živjeli na Balkanskom poluostrvu, odnosno u neposrednom zaleđu Dalmacije. 743. godine Papa Zaharije je izdao povelju Dubrovačkoj crkvi kojom joj je u nadležnost stavio najveći deo srpskih zemalja. Ta povelja je sačuvana u poznijem prepisu s kraja 12. ili početka 13. veka i sasvim je sigurno izmenjenog sadržaja. Ona jeste falsifikat, ali u svojoj osnovi krije i sasvim dobre podatke. Zanimljivo je da su Dubrovčani 1255. godine tokom spora sa Barskom arhijepiskopijom tvrdili da je originalnu povelju pape Zaharija uzeo Stefan Nemanja prilikom jednog prodora u Dubrovnik 1185. godine. U južnoj Dalmaciji neobično je živa crkvena aktivnost već od kraja 8. i početka 9. veka. Mnoge crkve podignute su upravo u tom razdoblju u blizini Ulcinja, Kotora i Budve. Među ktitorima ima Slovena. Čini se da je u Duklji proces hrišćanizacije odmakao najdalje. Iz ranog 9. veka datira i crkva u Zatonu na Limu. Dalmatinska obala, duž koje su se tokom trajanja ranog srednjeg veka očuvali stari gradovi Zadar, Trogir, Split, Dubrovnik, Kotor, Ulcinj i Budva, bili su u sastavu Vizantije još od vremena srpskog naseljavanja. U njima je ostala sačuvana i crkvena organizacija. Iz tih gradova tokovi hrišćanizacije kretaće se prema unutrašnjosti. U srpskom jeziku ostala je crkvena terminologija latinskog crkvenog kulta. Oleum, ulje, acetum, ocat, arka, raka, altare, oltar, komkare, kum. Ove reči jesu svedočanstvo o procesu hrišćanizacije koji se odigravao tokom ranog srednjeg veka. U to vrijeme crkva je bila jedinstvena. Rim i Carigrad često su zajedno radili na pokrštavanju Barbara. Povremeno je dolazilo i do sukoba izazvanih pre svega političkim okolnostima, ali je jedinstvo crkve bilo očuvano sve do 1054. godine, kada je došlo do konačne podele na pravoslavni istok i katolički zapad.
Ipak, u vreme 8., 9. i 10. veka, dva velika crkvena središta, Rim i Carigrad, vizantijskog cara Vasilija I, rodonačelnika znamenite makedonske dinastije, tok pokrštavanja Srba dobio je novi i značajan podstrek. Godine 866. Arabljanska flota od 36 brodova opsedala je Dubrovnik, prethodno opustošivši južnu dalmatinsku obalu, Kotor i Budvu. Dubrovčani su se, istrpevši 15-mesečnu opsadu grada, obratili za pomoć Carigradu. Vasilije I je 867. godine uputio u vode južnog Jadrana snažnu vizantijsku flotu od 100 brodova, koja je pod zapovedništvom admirala Nikite Orifa preokrenula vojnu situaciju u južnom Jadranu. Arabljani su se povukli u Bari, svoje najjače uporište na južnoitalijanskom tlu. Tada su se, kako izveštavaju vizantijski pisci, Srbi, Hrvati i ostala plemena, Zahumljani, Travunjani, Pagani, Dukljani i Konavljani, obratili caru sa željom da stupe u savez sa Vizantijom i da ponovo prime hrišćanstvo. Vasilije je uputio misionare koji su taj zadatak ispunili. Ovaj drugi talas pokrštavanja Srba trebalo je da dovede i do stvaranja crkvene organizacije. Međutim, arheološki nalazi koji bi potvrdili tu tezu još nisu otkriveni, kao što o tome ništa ne govore ni istorijski izvori. Poznato je da su oko 870. godine Neofit i Nikola, carevi ljudi, prolazili kroz Bugarsku vraćajući se iz poslanstva Srbima. Da li je to vizantijsko poslanstvo bilo u vezi sa pokrštavanjem Srba, ostaje nepoznato. Iskopavanja na lokalitetu Vrsenica na Sjeničkoj visoravni otkrila su unutar ranosrednjovekovnog utvrđenja crkvu. Iskopavanja na Postenju kod Novog Pazara također su otkrila jednu ranosrednjovekovnu crkvu. Izgleda da su crkve građene u okviru većih gradskih naselja, najvjerovatnije kao pridvorske crkve oblasnih gospodara ili samog vladara. Nedaleko od Ivanjice, na Gradini iznad Moravice, nalaze se ostaci velikog grada koji je bio opasan sa 2 reda bedema. Pored citadele nalazi se crkva Svetog Ilije. Kult ovog sveca jedan je od najstarijih hrišćanskih kultova i iz njegovog imena je najvjerovatnije izvedeno ime planine Jelice, nedaleko od Čačka, gde su također pronađeni ostaci ranosrednjovekovnog naselja. Na Jelici je postojalo veliko kasnoantičko naselje u kojem je otkriveno 5 bazilika. Materijal iz ranog srednjeg veka pokazuje kontinuitet naselja. Kult Svetog Ilije, koji se u slovenskoj mitologiji dovodi u vezu sa paganskim vrhovnim bogom Slovena, Perunom, ukazuje na to da je u pitanju veoma stara crkva. Zaista, današnja crkva, obnovljena početkom 20. veka, nalazi se na starijim temeljima. Komadi sige koji su pronađeni oko temelja, a koja se koristi kao ukrasni materijal za lukove prozora, pokazuju da je i ktitor ove crkve bio ugledan čovek. Možda upravo župan koji je živeo u citadeli ovog grada. Grad na Gradini iznad Moravice prestao je da živi krajem 12. veka.
Od vremena vizantijskog cara Vasilija I. počinje u Srbiji da se oblikuje vladarska ideologija proistekla iz hrišćanstva. Samim tim pojačava se veza Srba sa Carigradom i Srbija politički počinje da se vezuje za Vizantiju. Car koji je sedeo u Carigradu imao je pravo božanske milosti da postavlja vladare drugim narodima. Tako i Srbima, čijim je vladarima to bilo i potrebno da bi utvrdili svoj položaj među srpskim plemenima i obližnjim kneževinama Zahumlja, Travunije ili Duklje. Ugled koji je sticao srpski vladar podrškom iz Carigrada omogućavao mu je da se nametne kao vrhovni vladar nad svim srpskim kneževinama. Okosnica te moći tekla je iz hrišćanstva i vladarske ideologije koja se iz njega razvijela. Dubrovačka crkva je već veoma rano smatrala da je Srbija, zajedno sa Travunijom i Zahumljem, bila u crkvenoj nadležnosti Dubrovačkog arhijepiskopa. Iako je ta crkvena struktura bila više odraz formalnih prava koje su Dubrovčani navodno baštinili još od 743. godine i povelje pape Zaharija, ona se uporno održavala duboko u srednji vek. Smatralo se da su te zemlje pod duhovnim vođstvom Dubrovačkog arhijepiskopa. U to vreme Dubrovnik je bio najznačajniji vizantijski grad na južnom Jadranu. I to što je u crkvenom smislu potpadao pod rimskog papu, kao i čitava Dalmacija, ne remeti tu sliku, jer je u političkom smislu bio deo Vizantijskog carstva. U svakom slučaju, sve do 1054. godine, to što je neki dalmatinski grad bio pod crkvenom jurisdikcijom rimskog pape, nije imalo značaja u političkom smislu, jer je čitava dalmatinska obala bila u sastavu Vizantije. Na istočnim granicama srpske države razvijela se jedna druga crkvena organizacija – Bugarska crkva. U vreme cara Petra, od 927. do 969. godine, Bugari su zaokružili svoju crkvenu organizaciju i njena najzapadnija episkopija prema Srbiji bila je u Rasu, nedaleko od Novog Pazara, sa sedištem u crkvi Svetog Petra. To je ujedno i jedina stara episkopska crkva Bugarske crkve koja je sačuvana do današnjih dana. Kasnije će u njoj biti sedište srpskog episkopa, ali u ranom srednjem veku ona je bila Bugarska episkopija. Tu negde oko Rasa počinjala je i istočna granica Srbije. Tokom 10. veka Srbi su već smatrani za hrišćane kao i drugi stanovnici Vizantije. Car Konstantin Porfirogenit, želeći da podvuče razliku između stare Srbije koja se nalazila u Polablju i Srbije na Balkanskom poluostrvu, za nju kaže krštena Srbija, jer je ona na severu još nekrštena. Svaki put kada govori o Srbiji, car podvlači da misli na krštenu Srbiju. Dakle, utisak vizantijskog cara bio je da su Srbi 950. godine bili hrišćani. Jedino srpsko pleme koje je kasnije stupilo u dodir sa hrišćanstvom bili su Neretljani. Pokušaji pokrštavanja Neretljana, koji su u prvom trenutku tekli iz Venecije oko 823. godine, završeni su neuspešno. Iako je jedan od neretljanskih vladara, baš u to vreme, bio pokršten u samoj Veneciji. I toponimi na području Paganije pokazuju odsustvo hrišćanskih imena.
što bi bila dodatna potvrda da su Neretljani duže od ostalih srpskih plemena ostali pagani. I njihovo drugo ime, pagani, jasno ukazuje na to da su ih upravo iz tog razloga njihovi susedi koji su bili pokršteni veoma rano tako nazivali jer nisu bili pokršteni kada i oni, odnosno u vreme cara Iraklija i doseljavanja na taj prostor. S druge strane, vladari Zahumlja uključili su se u crkveno-organizacioni rad Splitske arhijepiskopije. 925. godine, na osnovu prethodnog sporazuma pape i vizantijskog cara Romana Lakapina i patrijarha Nikole Mistika 923. godine, kada je dogovoreno da se Dalmacija vrati pod upravu rimskog pape u crkvenim pitanjima, održan je prvi Splitski sabor kojim su određene precizne granice Splitske arhijepiskopije. U radu tog sabora učestvovao je poznati zahumski knez Mihajlo Višević, čije je sedište bilo u Stonu. Tada se prvi put pominje episkopija u Stonu, kao podređena splitskom arhijepiskopu. Vlast splitskog arhijepiskopa protezala se sve do Duklje, obuhvativši u južnoj Dalmaciji Dubrovnik i Kotor. Kasnije, Dubrovnik će osporavati prava splitskog arhijepiskopa i ta borba trajaće sve do polovine 13. veka. Od sredine 11. veka, dukljanski vladari otpočinju borbu za dobijanje svoje arhijepiskopije. Stefan Vojislav, koji je izborio nezavisnost od Vizantinaca, tokom svoje vladavine nije uspeo u tome, ali je njegov sin i naslednik Mihajlo Vojsavljević 1077. godine taj napor nastavio, s velikom upornošću uspevši da iz Rima dobije priznanje kraljevske titule. Njegov naslednik, Bodin, stekao je 1089. godine arhijepiskopiju sa sedištem u Baru. Tako je u pogledu srpskih zemalja došlo do veoma složene crkveno-organizacione politike. Splitska arhijepiskopija, koja nikada realno nije mogla da nadzire episkopije južnije od Stona, izgubila je tekovine dobijene Splitskim saborima 925. i 928. godine. Prvo je Dubrovnik neposredno pre 1000. godine uspeo da dobije arhijepiskopska prava, koja su se protezala na srpske zemlje u unutrašnjosti, a zatim je na izmaku 11. stoljeća osnivanjem Barske arhijepiskopije došlo do sukoba sa Dubrovačkom crkvom, jer je Barska arhijepiskopija nastala u vreme uspona Duklje kada je Bodin zaokružio teritorijalne dobitke prema Srbiji, polagala pravo na Travuniju i Srbiju. Kako je već od 1054. godine hrišćanski svet bio podeljen na katolički zapad i pravoslavni istok, tako je i srpsko pleme posle ovog vremena ostalo podeljeno povodom pitanja crkvenih uticaja. Primorske arhijepiskopije ostale su pod jurisdikcijom Rima i katoličanstvo je bilo dominantno u primorskim kneževinama. Taj Gordijev čvor presečen je tek početkom 13. veka, kada je osnovana Srpska arhijepiskopija i kada je pod vođstvom Svetog Save započeta temeljna reorganizacija Srpske crkve.
Monaštvo je u srpskim zemljama postojalo najkasnije od 11. veka. Naime, već u povelji Barskoj arhijepiskopiji iz 1089. godine pominju se slovenski manastiri u Duklji. Ali izgleda da je manastira u Srbiji bilo i u unutrašnjosti. Naime, krajem 11. veka pominju vizantijski pisci da je iz zemlje srpskog župana Vukana stigao u vizantijski vojni logor kod Lipljana jedan monah, koji je preneo vizantijskom komandantu određene podatke o Vukanovim namerama. Ne znamo iz kojeg manastira je bio taj monah, ali već je njegov pomen dovoljan da se zaključi da je u Srbiji u 11. veku sasvim sigurno bilo manastira. Njihov položaj i broj još nije utvrđen. Izvori su suviše oskudni za izvođenje pouzdanih zaključaka. Tokovi pokrštavanja Srba i docnije širenje hrišćanstva i uspostavljanje crkvene organizacije prekriveni su tamo. Može se reći da je taj proces tekao već od 7. veka i sa prekidima trajao do polovine 9. veka kada je došlo do novog poleta. Nesumnjivo je da su primorski gradovi koji su tada bili deo Vizantije, a u duhovnom smislu pod rimskim papom, igrali ključnu ulogu u tom procesu. Koliko god taj tok pokrštavanja i razvoja crkvene organizacije bio isprekidan i skokovit, on je ipak neprekidno išao u jednom pravcu. Uverenje savremenika uostalom bilo je da su Srbi najkasnije od sredine 10. veka bili smatrani i od Rima i od Carigrada kao narod koji je već dugo vremena bio hrišćanski. Na arheologiji je da utvrdi materijalne ostatke sakralnih građevina koje su nastale u to vreme. Istorijski pisani izvori o tome ne mogu da kažu nešto više.